Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa teseryeta o ita alawas ana pauluan. Ampong, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Yaya, ayan ti uniform ko. Aping awan ni cabinet ko. Saan kan sama ta naglaba? At dala ang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Anya, naglain ka magdan akatulong? Hoy, tapnam mo. Diyak kayat ti mabannog, iso at diyak kayat asapulan ti kawas ko. Ala, inka sa pulan ti uniform ko, itamat laang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numaladaw ka manan, ijay pagadalan nyo. Hoy, awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa katulong ka laang. Ala, aglisi ka di tagdalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalas ti kasjay nga ugali na. Ay, inak man la sa pulan ng ti uniforme na. Amangan numaladaw manan iti pagadalan da. Apay manan anak ko na starupam, Dorina. Adda ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti dayja katulong ni. Ay, bigat ang masurunak kan kwa na. Diyak pa na mo. Nadagsan ti dara kan kwa na. Ay, di pa'y lakat ngamin papanawan damami kan daddy iji balay. Tapno diyakon makikita. Anya? Apay ngamin. Adda ka di madi nga inaramid kan kanina na dali? Awan magkit di. Ngamdyak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? Naawan matgayam madi nga aramidan kan kanina na dali. Di mo nga rod pakpakitaan iti saan anasayaat. Madi ti kasta, friend. Anya? Taday jay kadi akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akasta, friend? Ngam ibagbagak laang ti biddot mo. Ngam, ala, saan kan ngagmisuot? Sumragtakit din di ta classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka diti umabay kan ka, Dorina? Anya? Apay nga umabay ka pa'y lakanyak? Naglawaan matita bangir alamisaan? Ay, anya ka di, Dorina. Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman ak, Charis. Ala, da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigiddan tayo amangal daw tapno naragragsak matlaan. Sana bale, agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At ti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala, idi somon tapanawan na kun dito ay. Diyak kaya't amakit-kita ti panagrup-rupam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanyak. Awan matdakas ngar aramid kan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakit-kita iti panagrup-rupam. Isa panawan na kun ditoy. Pasensya kan, Dorina. Sige nga ron, panawan kan ditoy. Ayaban naklat na no addam asapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko na makikita ka. Dorina, iha, mabalinta ka di tagsarita. Adda na patag na ibagakan ka. Anya day jay, mami? Ibagayon. Gaputa dapay homework ko. Pudno ka di, a pinabain naman ni Yayam adali ita. Anya? Apay, nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan ang masapol nga agipulong kanya? Tada nang idanon kanya kitikas dyan nga inaramid mo. Mami, Apay, anya ka di launay ti pagkaskastam, anak ko. Saan anasaya at tikas di atratom kankwana? Saan ka a pinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwang ti kasta agalad mo. pasensya kayon, mami. Bayan nyo,
Baliwa kun ti madi at trato kaniyaya dali. Rumbang lang. Gaputa iso tinangay aywan kada kayo ni ading mo adyan. Sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo ana imbaga nakam kan kuana. Tandaanam ko madayta, Dorina, iha. Wan, mami? Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitimadi atrato na kinidali ang babaunin tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimot si anak ta, balbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na nasaya ti kas nga ugali ti anak ta? Iso amasapo la baliwan na. Rumbang laang. Kan saan kumatlaang nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, ngam apay arumwar ka pay laang. Awan bibiyang mo? Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni mami. Ad-addapay akagura ka, gaputan nagipulong ka king kuana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't anagipulong kin ni mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Ngam saan ko nga impulong. Patyan na ko. Huston! Jak kayat adenggan ka nyaman nga ibagam? Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak namin kan ka. Kung namat adakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anya ka nila ita? Apay nga uray rabrabiin kat trimwar ka paylaang. Masurunan ngamin ka ni mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Day jacket din ababaunan laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali. Iso nga inungtan na ka? Wan, kat nagipulong day di ababaunan ka ni mami. Kat siya ti inungtan ni mami. Buisit kon, mas napatpatag samot dan day di akatulong ngam iti siyak mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingpat mat saan ka di? Basta, nadagsan ti darak iti day di ang katulong. Janice, bayampay lang day taabanak. Sige, aginom takit di. Tap na malipatak ti parikot ko. Anya? Ay pangaasim friend ha? Di ka manan agbarta. Amangan kit din umay sagmak ka no masubra manan ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina asaan ang nagpakpakada. Ang mga nadadaka sa mapasamag kan kwa na. Nang runa katrabiin. Baybay ang pailaang ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanya, iso akas jay. Bayam, tapno saan amarwam. Jak kaya ti kinatangkan ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo ka no tamay sakalaang akatulong. Madam, Di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, papa. Anya ti parikotyo. Rimuarte kabsat mo, katrabiin. Madanaganak, gaputa mga no adadakas ang mapasamag kan kwa na. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Ay, sapay kumaa, tawan dakas ang mapasamakan kwa na, daddy. No apay mo't ngamin akas di ti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kas nga ugali ti kabsat mo, ha? Un daddy, namnamaan nyo dayta. Sa anak at tumulad kan kwa na, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputadda kalata kag kadwa. Agpaghayam ta, Dorina. Iso nga dak ita. Ngamsaan akayat asawan day ta nga ayunat ti panagbartek mo. Umay kakitin, agawit ta. Amangan numadandanagan ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya?
Gaputa sa andak nga ipatpatag. At adda na patpatag ka na kwa, daray di akatulong, ngam iti siya nga anak da. At iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka. Idi sumlat taditan kat panawan na kun dito Kagurkura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni mami. Anya, ngam apay matan apabasulan na. Awan mat madingar aramida. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanya. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko maamot, Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga nagpuskol mo, di pa nagrup-rupa man niya. Apay ko abagbagaan na. Idinto ta katulong kalaang. Aber? Gaputa napatag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw awer kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin nga ibagbagan. Panawan nakit din dito Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya, Alaka manang Dorina. Pinagsasawamot man ni Yaya Dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan na kilangan mo kan kuana. Uray ka di sika. Kat day jay akatulong ti isakit mo. Gaputa si kati makita nga adda bidot na, manang. Anya? Sige lang. Pag may saan dakon. Dakas latta ti pa nagkit-kita yung kanyak. Sige, inka nagipulong kada mami kan dani. Total, kastamat ti pagalistuam ti agipulong. Dali, mabalin ka di nga itimplaan nak pa itigatas, sakbay amaturog ka. mabalin, madam. Mabiit laeng. Apay na kita nagdadakkel abang. Sa dino ti papanam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, saan anasaya at ipakpakita ni Dorina kan ni Dali akatulong da. Isu akanayon akasarita ni Dina ni Dorina nga anak na. Asaan anasaya at tikasjay nga ipakpakita na. Gapu iti dayta, kanayon nga agsagit tinakam ni Dorina. Gapu ta ipagarop na, apag may saan dadaytoy. Iti may sa arabii, agpatimpla ko man ni Dina iti gatas kan ni Dali, ngam naklaat iti nakita na. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dali, pangaasim tasong batan na. Kaya't mo ka din ti pumanaw? Iso anak ka impakikan? Anya ka din day taasaludsud yu, madam. Dalusakla ang ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawas ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ha? Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kamin, gapo itinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano saktikas day nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to ang pumanaw dito'y mansyon nyo. Gaputa na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Kan may sa, dakkel unay ti utang ko anay bag-anakam kada kayo. Arig na utang ko tibiyag ko kada kayo, madam. Ha? Ay mabiit laang, madam. Itimplaan kayo iti gatas. Tapno alalisto kayo ang makaturo.
Naimbag abigat mo. Best friend dyan. Naggwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot Daniel. Ngam, una yan. Pati rayo kan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka inton madamdama ijay kantin. Ha? Day taman ti kayat ko kan ka best friend. Saan ka naimot? Angam puwera angaw. Ha? Talagamat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi di kabsat mo, amasilwan ti subsub na. Ha? Ala ka nga, Daniel. Ha? Di ka di man ng Dorina, di pang pangagan? Saan mo, Charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manin ti nakita, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pangaasim. Saan ka kumama na makyapa? Umay kakit din, pumanaw tan dito eh. Pangasim ko mama ng Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. Idin to tawan mo't laang panangisakit mo kanya. Iso apay ba yan naklatan? Ikak iti pagnakman day ti kaadalam a bastos. Yeah! Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka, Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Kat! Anya kumano babae Saan ka akabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan magpapada tayo amadaksan, no kastalaang. Ay, awan bibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapas-pasagidan ah? Pangasiyo, sumardang kayon. Mami, Ala, agtugaw ka, Dorina. Kaya't da ka makasarita ka ni Dading. Ita, sungbatam amin asaludsuden miken ka. kaya't konti agina na, Daddy. Pangaasiyo. Inna ko ni Giselad ko. Awan tumutla ang tikas-us kan ti pagsasaritaan tayo. Kaya't mo ka dita pagsardengan da kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay ha? Amado, Baybay anak laeng di na. Agbalbalinen a bastos daytoy nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugalin. pangasim, Amado. Agkalma ka laan. Pakawanin dak, Daddy. Mami, sa anak tan amakiap-apay di pagadalan. Rumbang lang. Tanu ulitem pay ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan da kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kada kami iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasanun no makik out ka di pagadalan nyo? Kaya't mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan tun ang maulit? Yaya Dali, apay nga agsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay jayan da mami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan na. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siya ti langana. Ha? Tumartaraigid mat dagiti luwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. No apay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay, Amado. Madlaw akabutang na ka. Rumbang lang. Gapo tay paypaysok ti mang pasardeng kenkwa nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapul amatubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot lang ti pakaysagmakan na. sapay ko mga rod. Tapagnak man ng tikas di anapasama. Kat saan nanton nga ulitan ti makiapa. Sapay la ko matakasta. Mala. Ikakitain no nakaluto ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakaluto nga agpayson. At iti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina.
Agyaman ak, Dali. Oh, nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Wen, madam. Sige nga rod, panawan kayo pa'y ditoy. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laang, Dali. Amok nga ado pa'y dagitinasken nga aramida. At titimeriendayo, madam. Idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, madam. Panawan kayo pa'y ditoy. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga nagagat ken naanos dahi nakatulong yo, Dina. Sana pimampanaw. Wen nga rod, mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal kami nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadagiti ubing. Ken talaga nga imbilang nametan nga anak dagiti anak yo. Wen, ket dayta ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga ang mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, wen kaya, mare. Matuloy ka diti meeting tayo inton umay a Domingo. Awan, mare. Iso dayta ti ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyamanak nga rod no kasta, mare Alma. Agkita tanto lang nga rodon ijay. Sapay la ko ma, tamaka-close deal tayo manen kadagiti kliyente tayo. Wen nga rod. Gamno ita, saan ta pa'y panunutan dayta abanag. Agrobwat ka, tain takit di agpasyar. Sana bale, day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon, mare. Yaya, Dali. Nakitak arimwar da mama katigayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagita dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarak inton bigat. Darasam! Dorina, apaya masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumanao. Ilabam kit din dagita. Apay? Adda reklamo? Uwan. Sige, ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanakan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputaawan karbanga. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga ta nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panagkunan. Yaya, Dali. Ha? Agsangsangit ka? Ay, Nabannog ka ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Aginana ka? ay saan dyan? Saan ka nabanog? Ay, gayam. Apay nga inasit kanak. Adda ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka ngamin nga agsangsangit ka. Isungay nasitgan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso barok. Uwan, nalabit abanog ko laang. Iso akla at nagsakit ti ulok. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, pudno ka ti dayta, dyan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadiyo? Mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wen, dyan iho. Dimi kayat nga dasaan tayo a pagkikinaawatan ditoy. Gaputa saanen asabsabali ni Yayayo Adali. Imbilang na kayo meten kas pamilyana. Amok dayta, Mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanen anasaya at tikas jay nga aramiden na. Gabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis.
Dito'y tapay langas to ba? Uminom takit di. Agbartot ta. Saan kumakas na ti aramidang friend? Ipakitang kit di anasayaat ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan, agawid kan. Itulod ka ni Jabalayo. Saan? Diyak kaya? No di na kaya't akaduaan dito. Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay kan, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan, Ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kung naniyaya yu adali. Ay, madanda na kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. No apay mat ngamin nga awan dengdenggan ni Manang. Kanayon na akong traan, no adda maibagakan kwa na. Asino nga'y tiimmalaan na, mami? Ay na iho, jak amuno asino ti immalaan jak absat mo. Agpada kami mat anasingpot ka ni daddy yo. Ay, mabitaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kaya't ko pa iti aginom iti anak. Kaya't ko pa iti uminom. Ah, apay aya nagbartak ka iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaam. Charis, agsumblita iti bar. Kaya't ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartik ni Dorina. Iso nga tulod kon dito'y balayo. Madanaganak namin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman at paikit di. Gaputain tulod mo ti anak ko. Diyan, umay ka man, iho. Tulungan nak amang isarak iti kabsat mo, ijisined na. Agbaliw nga tatirik na ni Dorina kanina na dali akatulong da. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, naklaat ni Nana Dina. Gaputan nakita na nga engkarga ni Nana Dali, dagiti kawas na iti maleta. Iti sabali abangir, nakaungat ni Don Amado. Gaputan nagbalinan abastos, ti panagsasao ni Dorina, kadakwada. Isuan na ibaga ti Don. Asaan dala nga napagadalan da itoy. No kanayon matlaeng, ti panakiapapa na. Gapu iti dayta, nagbartak manan ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Charis, agsumblita iti bar. Kaya't ko pa iti aginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartik ni Dorina. Iso nga tulod kon dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman at paikit di. Gaputain tulod mo ti anak ko diti balay. Diyan, iho. Umay ka. Tulungan na ka mang isarak iti kabsat mo, ijisilid na. Un, mami! Umay kan Manang Dorina. Kumpot ka kanyak. Kasibayan ka. Tapno saan ka matumba. Kaya't ko pa iti uminom. Nasakit, inak. Kam ko ka ni Daddy. Ha? Sanak na ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang kami nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso may sursuro da kay tinasayaat. Alam, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anya nga tati aramiden ta iti daya at tao. Kasano a disiplinaan,
Katawan mat dengdenggan na apang magbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado? Patsyak magbaliw tumatlaan ti anak ta. Kaasimat no sumuko ta amang koreher kan kuana. Ngaman niya nga ro ti rumbang nga ramidan ta. Wenno, ipantalaan ni di Amerika. Tabarang agnakam no mayadayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramidan ta? Adya ti amo tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, ngaya dayuta dito Pilipinas ni Dorina? Panagkunakit kayat na. Nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason no apay nga aramidan ta dayta. Sige nga ron. Padasan ka kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay ba't nagtikastoy? Nagsakit ti ulog. Oh, at iti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maikat ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Si kamanan? Awan la ka din ti sabali a rupa makitak ita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay? Panagkunam ka di kat si kalaang ti mabalin akatulong mi ditoy? Ado pa'y dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin. Jakon kayat ang makita ti panagruprupam. Nagsakit mo ti panagsasaom, Dorina. Ngamala, pumanaw aklaang ano day ti pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti papanaw mo? Saan ka alapdan no dayta ti ipagarup mo? Talaga di mo mabaliwan ti kasta nga ugaling, Dorina. Daddy, anda kayo gayam dita? Nangeg ko ti panagsasaom kinitali. Apay ka ti anagdagsen terik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na ken ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan anaragsak no daak dito ibalayo. Iso anasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanyak. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw ken ka dito'y balay? Gaputan na suruken na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta babaunan ngam iti siyak, Daddy. Lukas tamot laang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot laang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangeg mo. Ipanda ka ni iti Amerika, kat ijay kan nga agadal. Anya? Nga maapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan ijay mo no saan? Kayat mo man wano saan, masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan ka pa'y lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti bidot nga aramidam. Anya? Dayta ka timadi ka na kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan, no anya ti marikriknak. Mapan ka pa'y lang iti Amerika, tapno agnakem ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka na kayo dayto akatulong nga metisyak. Di mo iraman ni Yaya madali iti daytoy asaritaan. Agnakem kan, tapno saan ka akanayon a maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapanidji Amerika. Ang talawak di ti balay. No ipilit yu ti kaya tiyo, Daddy. Dina, apay akalat nga inawis na dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, manoy. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay ka na yun ani Dali ti pagpupudutan na. Anya?
Apay mo't akasta. Saan may amaawatan ti ugali ni Dorina itamare? Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saan ang nagsubli? Sigurado asan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasama. Kat, anya nga ron ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jeti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaang ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numayadayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday tati solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y laktad. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Kan, ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, barok. Kitagyaman na gaputa magustom ti pan nakalabad agiti kawis mo. Katun Yaya. Talagamot ngamin ang nadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakpet. Aramidak dagiti pagrabangak. Tasaan kat amasango dagiti dadakkelyo. Malakit din, alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita. Ay uwan, madam. Anya ka diti ibagayo. Ay mabitla ang tamangisagan ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adto'y, madam. Agyaman Dali. Ay, nabang-aran nakpay nga iminom iti nalamiis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak ita ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti dayjay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga. Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak. Numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadang. Aramidan nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo, ti dadakkel na. Sigurado ka? Uwan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramidan nyo. Agyaman nga ron no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dayta, madam. Saan tayo lataasar dengan abagbagaan? Barang dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na timadi nga ugali na. Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatam dagiti ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay seled ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan maysa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tatong paen ka manan? Ha?
Sige nga rod manang, aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Bumawi akan ka. Gaputa ka na yun dak nga ong tandamami kan daddy. Ha? Ala, dara sa mapagkatan dagiti ginatgatang ko. Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumat nga dararamidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kading am iti siya? Ha? Siga ka di ti amo iti dayti a pagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Ang Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong ka laang. Nawata! pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y dito eh. Una yun, di kasi apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latati kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. May atiisa mo, Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamangtan kadamami kan daddy. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dayi bakit dali. Agin lalaing. Anya? Kat, anya manan ti inaramid mo, aber? Basta, ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina, di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate kay ti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayti nga ro ti pakaragsakak. Iso nga aramidak latati kayat kong aramidan. Gaputawan matla ang ti maaramidan da. Ay, hijak amukan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumrektan iti sumaruno a klase tayo tapno saan tamala daw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Apay nga da ka manan dito'y, Daniel. Kan may sa, anya ko matibibiyang mo na naka-order ka minwan na saan pa'y. Anya ka ka ti Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mat madingar aramidan na kan ka Jak ngamin kayat nga umasidag ka data. Nagalas ti ropa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribok? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Uro-urayan milangan. Da kayo ngay ka ni dyan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Hangem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay yo. Ado ti mabaling nga pagyanan dito'y. Yung pangasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alang rod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Ang mga sabwagan nakmanan iti pulbos. Nagkalma ka kumandorina. Bye-bye amon a pumanaw ni Daniel. No talaga asaan mo akayat a makisango ka data. Kumusta ti panagadalyo adwa, Jan, Dorina? Saan kayo kadi amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa iya school. Sa anak mo't kid di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, nga oresan asyak ti kalaingan ija school mi. Saan mo tamasapula si katikalaingan ni Jeskulyo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro kay tinasayaat. Anya? Paspasagidan dak ka di manin, daddy? Dorina, iha. Saan akasta ti kayat asaon ni Dadim iti daytaan na ibagana iti kabsat mo? Ala, mangantayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di pa nagsarita tayo, daddy, mami. Makaturturo kak ngaminan. Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wanmat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y, tadanggam dagiti ibagami ka ni Dadim. Nakatugawa ko nami. Ibaga yun, no anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi,
Ngagnait ka pa ilangi di Amerika. Ijay kan nga agadal. Talaga ka di nga ipilit yun dito, daddy? Jak kaya ti mapanijay. Jak kaya ti mayadayo kada kayo. Ngamday ta ti pangadang mi ka ni daddy mi iha. San abali? Agsubli kan to ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adonato. Patsyek asaan da ka abaybayan. Sikapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. No kumatasan na natangken ti ulom, adayo ko mapanunot mi kini mamim ti mangipanken ka iti Amerika. Talaga asandak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Oh, Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidan tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, madam. Dali, madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu ama pa ni ijay Amerika. Saan mo't siguro? Sapay la kuma. Tamaawatan na tirason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka? Apay a pinaayaban na ka. Charis, jak dinamnama da itoy. Oh, apay ka di akas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad-ad na nakaungat nakdadadi kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak man niya ti parikot. Saan naggayam ang makapagturpo si ti high school? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay ti bartak ni Dorina. Isu nga intulod da ito ni Charis, iti balayda. Iti sabali abangir, napanunot dagiti agasawa nga amado kandina. Nga ipandalaan nga ni Amerika ni Dorina. Gapo iti saan anasayaat, nga ugali ti balasan. Gapo iti dayta, ad-addan ang nagaramid ni Dorina iti saan anasayaat, iti babaunag da. Ijay matpagadalan, nagdanag ni Dorina, gapo iti naamuan na. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, ado ti bagsak ko. Saan ka makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, edi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti aramid mo. Diyak kaya ti agbati dito high school. Kayat ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagam laagan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diyak amo no kasano ti panangibagak katakwada. Mariribo ka na. Naimbag amalem mo, Dorina. Kayat mo ka dita isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapo iti pagadalan. Saan ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka kunag. No di mo kaya ti aglisi. Kung taran ka langan. Ay, sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pay laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi.
Ang mga numakaungat manan kan ka ni daddy. Di nagpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Nga manang, rabiin. Ang mga no adadakas ang mapasamakan ka, nurumwar ka pailaang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita. No di mo kayat apadong paran kailangan. Anya, talaga ang naturay ka, manang. Sige nga rod, aglisi akon. No talaga asaan ka amalapdan. Agan-anad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Ha, manaktak ka iti pagnak. Agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang ga umatendar iti kasangay ti may sa agayam ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko, may papan iti anak ko. Oh, wen ngagpaiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na akayat ti mapan iti Amerika tapno agadal? Di na kano kayat ti mayadayo. Kat, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunak, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anyang at pati rumbang amaaramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo mananday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunak, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yo nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasak tumanan nga ibagaday ta kan ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayyo, sakbay nga agawid ha. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya at tasimangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho. Rimwar ni manang Dorina. Kat intugot na pa iti kotse. Anya, linapdam ko maa. Ang mga numapan man na nagbartek, kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Namjak na lapdan. Gapot ako na namot ngamin apadong paran nak no sa anak nga aglisi. Anya, apay matan ang nagbalin na nakasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yung ti ulo na. Madanagan akmot lang iti kabsat ko, mami. Ang mga no adang agpaysudakas ang mapasamak kan kuana. No agmaneho ang nabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Barang sungbatan na. Pangaasim ko, Dorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Ang mga nadadakas ang mapasamak ka. Anya? Charis, di ka kadi madanagan. Awan to ti dakas ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga ngagmaneho, no oray nakainumak. Isungarod nga data ita ditoy, tapno again joy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadag iti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo ba nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rod ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagat. Sigurado nga at nga ung tandak no maamuan dati may papan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang tagparikot. Lipatan tabay laang dayta. Aginom takiti. Tapno malipatak tinadagsan a parikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di Amado. Kas kamot na maururaman nun. Kita da ito'y nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anyamin ay ati ko na tinag-text. Apay ang makaungungot ka. Basta ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapanta no iti pagadalan da. Ha? Apay ka no? Ang mga numa ipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school.
Saan? Masapol ka no ang mapantay jay, gapo ta ipalawag da, no apay asaan pay ang makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya, ang apay. Apay asa na makaturpos itaatawon ni Dorina. Ti amok kat agad-adal mo't ang naimbag. Mapantay ton bigat. Masapol ang maamuanta, no apay asaan ang makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga may kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agidasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulangan. Inasikgan ka. Gaputada kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Anya ti may papankan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad-adal mo't saan ka di? Kasta ti amo tayo amin. Nga maamuan tayon to tipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasama. Anya no bilang pudno ti atap ko. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nga agpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumarak din na. Inaksukunan ni Dorina ijebar. Anya, ang sa dino abar? Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis, ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Sanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mitlang agpaiso, no adda kadwam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantan dali. Masapul amayawid ta ni Dorina, gapo tarabiin. Wan, sir. Mabiit laang tagpulusa. Nagbayat kas ti abiyan, Charis. Agtalawag sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kumkumpurmi man ti bagbagan, Dorina. Gusto kit di day na pa nagbarbartet mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom ka mat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy takit di. Umay ka man langan, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka na mapanagsala? Umay ka kit din. Agawid tan. Ay, tsak kayat. Dito ito pa'y laan. Takayat ko pa itagbartan. Sir, dagi jay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti day jabanda. Umay ka, asit gantay da. Wan, sir. Charis, aborder ka pa iti mainom. Naibusan ni Arag. Dorina, addan dadadin. Una yan ti kasta alangan, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arag iti kakastoy a lugar. Dani, sabay nga adang kayo ditoy. Kasano anaamuan nyo nga adang kami ditoy? Sana nanas ka na maamuam, no kasano anaamuak. Ala, tumakder ka di tan tagawid tayo. Diyak kayat kagawid. Kayat ko ba'y kag-enjoy. Bay-bay andak pa'y laan ditoy. Sana bale, adamot ni Charis akadwak ditoy. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayo. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na barterken. Iso na sa isaya at laangan ang mapandasukunan. Unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin mat kan anatang kanti ulo na ita. Huwag nga rod, iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige,
Damagam laang no anya dayta. Mami, italaang adamagak daytoy. Ngam, nabayagan anakitak. Ti anya, iho. Nakitak ngamin i Jessie Lidyo kan ni Daddy. Ti may isang adoption paper. Ha? Nakitam ti adoption paper? Huwag, Mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko iti dayjay. Amok asaan atong palbiyag a mailimad mi ti kinapudno, iho. Ha? Ala, dumngag ka. Ta isalaysay ko ti amin kan ka. Sir Amado, Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Isungag pa kada ako. Dali, saan da kamot apapapanawan dito'y balay? Kan may sa dino matlaang ti papanam. Amumimat nga awanen pamilya mapagawidan. Wan mat ngamin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y, aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige, umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balayo? Kat ipalubos ko nga ang punan nyo ti pasngay ko. Agyaman kami unay, Dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel na. Husto ti ko na ni Amado, Dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot na oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ama sa bayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan iho. Kat impatagmi ni manang mo, kas pudpud no nga anak mi kani dadin. Kas tagaya, Mami. Ngam sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuana? Mang namnama kami, nga agbaliw tumatlaang ti kabsat mo. Sumurot kan kada dadim, Dorina. Kaya't kumatan ti agawin. Anya, ngam dyan pa'y kayat ti agawin, Charis. No, tinangon kayat akaduan dito'y. Panawan maglatan. Tumakder ka ditan kunak. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamot Dorina. Tungpalam ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Taas sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit dali? May sakala ang ababaunan. Isungawan karbang ang amang mandar kanya! Talaga abastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan a maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di ka nagpaguyod. At datayon dito igit ti kalsada. No nagaddayon tumot nga minti ayan ti bakante aparadaan. Ay, jakpay kaya ti agawid ko na! Hoy, Dorina! Di ka taray! Dali! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas,
Naamuan ni Dorina asaan ang makaturpos iti high school. Kat inawis namanan ni Charis tapno aginom. Tapno mailiwliwag na ti parigot na. Naamuan nga ron ti dadakkel na. Isuan nagungat ti don. Iti panangsukon dadun amado ken nanadali ken ni Dorina iti bar. Timmaray ti balasang nga imadayo. Kat dagos met asinaruno ni nanadali. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan na kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga katagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Ano tinapasamak, amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamag. Yam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray, gapo ta di na kayat ti agawid. Anya? Ngam, adan iti balay ni Dorina itay. Kaslaawan amuna iti napasamak. Nalabit nga awan, gapo ta nagpartak ti panagtaray na. Kat, kumusta ka nun ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor na. Isu ajakpay amuno anya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruan. Kaasimot no bilang. Oh, at daytan ti doktor na. Umay kay, kasarita ta, taamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, Dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape kan armusar? Anya? Taapay? Iti anya aga po? Ha? Saan mo ka di nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kitin no apay nga awan da dya bakat Dali ita diti balay. Nadumpar iti kutsi di rabi eh. Anya? Ay ngam, kasanong? Di mo ka di malagip. Nadumpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na kan ka iti panagtaray mo iti kalsada. Kasano dayto yan Dina? Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibagakan ni Dorina. Amang ano kayat na mo tagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Uwan amado, barang umanugot nga isun ti agdonar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga taangkas to iti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kas lang amin basol ko ti kasdya na pasamakan ko ana. Mapana ko maiyo ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaas, tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami, Mabalin ka di agsarita ta. mami, jakmat nagayatan ti kasdya na pasamak. Dusaon da ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali. Gapu kanyak. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasjay anapasamak kan kwa na. Oh, wan, mami. Ngam, kasano? Ha? Agpaiso, iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kwa na. Namabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara. Para ka ni Yaya Dali. Kumustan ni Dali, Maridina? Kayat ko matabisitaan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, Mare. Nga napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagasagana ako. Hintayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kadamari almarum war ti balay. Alangarod, mapantayon. Tapno ma-examine mo tan ni Dorina kat makapagdonaran iti dara.
Amado, kita ang dagitagi na. Agpadadaan nakaturog. Panagkunam kadi. Kat masapol nga ibaga tayon kiniduri na ti amin. Jakam mo, Amado. San tayo pala ang apanunutan itadita? Tinapatag, makalasat ni Dali iti paggad. Sa bagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingka mataginan na. Tapno saan ka maurnungan iti puyat kan bannog. Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdonar ni manang mo aduri na iti dara. Talaga gayam nga aginada. Taagpada ti tipo ti darada. Ammomon ti kinapudno. Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. Ano pa'y kasta? Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kabsat mo? Kan saan mo pa'y lang adakdakamatin ti may papaniti da ito'y kankwana? Di kay madanagan, Daddy. Saan to nga agbaliw ti panakilangan ko kani Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alang nga, Rod, taginan na akpay. Kalpasan na, mapanak ija opisina. Sige nga, Rod, Daddy. Tay nakagpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ak kanimang karding. Ay, sige man nga, Rod, iho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit ti bagbaki. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip tinapasamak. Wan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kotse, idi kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di man. Di ka madanagan, Dali. Saan ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kung agsasao? Agin akakit di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturog mo't dito'y apay ko. Nagdonar iti dara para ken ka. Iso nga agda ita ditoy. Kastagayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mo't ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakarwan ka di iti pan nakadungpar na? Medyo, Manang. Anya? Apay ako naman medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara kan ni Manang Dorina. Naimbag man ta manugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Un nga Rod. Napanunod na siguro. Abasol na tikas diyan na pasamak ka ni Yaya Dali. Iso nga manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akasta. Mala, mangan tayo nga Rodan. Ta sumrek tayon iti sumaruno a subject tayo. Apay ngagsangsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangit ha, kamangkit kita kini Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asaan na nga amo ti kinapudno may paman kanya. Dali. Ngam okay lang kanyak dayta, madam. Gaputa mo, no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspudpud no nga anak yo. Dali. Panagkunak ket panawanan tapno ipudno tayo ti amin kenkwana. Patsak amaawatan na dayta. Saanan, madam? Amang ano at aguraan ak.
Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Ang papigsa sakit di. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti day taabanag. Inton makarwar kan dito'y ospital. Mami, agawid akon. Inak agina na iti balay. Orayan na kon iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa ilang amin aging gaita. Talaga akasta iha. Mangan kanto kadagiti na susustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod a pigsam. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kasla kit din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kuana amadi. Kasanon, no adada ka sa mapasama kuana gapo kanyak. Di pa ikat tungpal biyag ama konkonsensya Dorina, Ah, adoy ti prutas iha. Ala, mangan ka. Tapno daras ka ama kapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. agyaman nak, mami. Ano ba? Apay nga da ka pailaang dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko laang tagtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di amaamuak? Awan pang panunutak, mami. Sige. Kanak to intedyo aprutas. Kat inakon maturog. Da kayo kit di Rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adon ti puyat yo manipot at di ospital ni Yaya Dali. Nakaturog ang itayan, iha. Mapanak tumutla ang ijainton madamdama. Sublatak ni dadim. Nakapsot ngamin ni dadim iti puyat. Pero huy, sumat ngamin da di ay Yaya Dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manan isakit da di babaunan. Uray nagdunarak iti dara. Saan na kaya't asawan nga agbaliwan ti panakilangan ko kankwana. Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Naginan na kumapailaeng. Urayin ton bigaten ang mapan iti pagadalan. Saanan ang mapan iti pagadalan? Gaputa saan matlaang ang makaturpos? Awen gayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-orayak nga ibaga na amis mo kanyak. Naggapo ako ni di pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak dito'y. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Daytay danda ni exam. Tapno adalat ta kanumako na nga examination paper na. Anya. Unay ti panang lukloko na kada tayo. Wen nga rod. Ngamsapay lako ba? Tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay la ko matakasta. Ala, umay kan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay, tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napudaw ka ita Angam, nagkutong kamatan. Apay nga akimutong kamatan. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito ruwar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaam. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manan ni manang mo. Basit labanag. Yung pakasurunan na aminan. Bye-bye amlatan. Siya kung kagkit-kit daw iti pasensyakan ka. Umay kakit din. Sumrektan dita classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno o subjekta. Nasaya tada kan Dorina. Kaya't ka kasarita. Anya ka diti ibagayo, daddy. Ibagam kanyak ti pudno. May papaniti anya, daddy.
Apay asaan ka makaturpos itaatawan? Amo yun, asa anak ang makaturpos, Daddy? Kasano nga tang ipalawag ni Dorina, ti maipapan iti damdamagan ti amana. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryeta iti alawas a napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagod mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yo ita alawas, anapaulwan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sumungbat ka, Dorina. Apay asaan ka makaturpos? Kuha nga min, Daddy. Marigata na kadagiti subjects ko. Iso ang nabagsakak. Ulbod! Daddy, itala nga pinagkawan na kakastoy. Gapot aglablabas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impaay mikan ka akinanamay. Daddy, pagkawanan da ko ma. Ikarik, saysaya ato kung ti agadan. Ikanda kumapa iti may sagun daway. Oh, jak amuno anya ti bagaka. Ngam kasla na pukawan ti panagtalag ko kan ka, Dorina. Welcome home, Daddy. Umay ka. Asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa. Asibayan ka lata. Ang mga numatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaan. Agawaan kiti tagpaimbag, Yaya Dali. Adun dagiti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di. Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Nga anya, Mami. Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo. No apay ang napasamak ti kastakan ko, ana? Dorina, Di ka madanagan, Dorina. Apa man ang makapapigsaak. Pumanawak tun dito'y balayo. Nalabit ang naragragsak ka, no kasta ti mapasama. Naimbagtaan mo. Sige, kat urayik day tangal daw. Gaputa agrambakak to. Mami, nakita kagsangsangit ni Yaya Dali. Anya ka di tinapasamak itay. pinabainan man ni manang mo ni Yayam adali. Kat da ita tinagsakit ang tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Ay, Mami, anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahit ti mamagbaliw ka ni manang. Kasta nga ta, iho. Panagkunam ka di, kat makatulong kan kwa na, numaamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, Mami. Diyak matkit di maibaga. Noon yan to at talaga ti agbalin na resulta na. No ipudno yun kan ni manang, ti maipapan iti kinatao na. Pasensya kan, Dina. Naladawak iti saritaan ta nga oras. Okay laang, Mari Alma. Katagyaman ak tay may kaita di restaurant. Wan Mare. Basta sika. Ang maapay ka di. Anya ka di manen ti parikot. Nakarwaran ni Dali iti ospital idi Kalman. Di nasayaan. Adda ka di parikot, maipapan iti dayta. Nagsublimanan ti madiatrato ni Dorina kan ni Dali. Ti mismo nga inana. Anya. Wan Mare,
Isa pang panunuto kun nga ipudno ken kuana ti amin. Ang anya ti ko ni Dali, maipapan iti dayta. No mabalbalin, di na kayat nga ibaga. Gaputa amangan kanuno ad-addan to aguraan ni Dorina. Panag ko na kat itan ti panawen. Tapno ipudnuyo ti amin kan ni Dorina. Anya ti amo tayo. Amangan kit di no dayta ti pagbaliwan ti ugali na. Kastanga-tanga ang paiso. Sana kasigurado. Ngam nasaysaya atin ang maamuan na ti kinapudno. Gaputa, nataengan matan. Karbengan namat ang maamuan ti pudno a kinatao na. Jakpay kayat, madam. Amangan no ad-addan aguraan na. Amangan no damagan na no apay nga inaramid ko ti kasjay kankwana. Ipalawag tayo ti amin ken kuana Dali. Nalabit aday tuyan ti umno a panawen. Tapno maamuan na ti maipapan iti pudno a kinatao na. Sige nga rod, madam. Ibaga tayon ti kinapudno sakbay a pumanawak. Anya? Saan Dali? Awan ti pumanaw kada kayo nga agina. Agyan kayo latta ditoy nga aging iti kay kayatyo. Gaputa napatag kayon kada kami. Imbilang min apudno nga anak mi ni Dorina. Anya ti kunayo, mami? Imbilang dakon apudno nga anak? Dorina, adda kagayam dita nga agdengdengag iti saritaan mi. Wan, kat nangag ko ti amin. Dorina, di ka kumagpanunot iti saan anasayaat. Danggam ko mati palawag mi ken kaiha. Saan na masapol? Siya kun ti pumanaw. Gaputawan gayam lugar ko ditoy. Isumot lagayam apag titinulungan da kasirsermonan. Gaputa saan da kapudpudno ka pamilya. Saan apudno day kaiha? Anak da kamutan. Kat napatagkan ka da kami. Jakpatyan day ta, mami. Kat si kamot yaya Dali. Saan nak nga ipatpatag? Gaputa naglakalaang ti panangipaampon mo kanya. Dita kayon! Dorina, agsubli ka! Agpalawaga ganak ko! Baybay ang tayo pay laang Dali. Patsyak ang makapagpanunot tumot laang itinasaya at ni Dorina. Madanaganak, madam. Amangan no makapanunot nga agarabit iti sana nasayaat. Katdangran na ti bagina. Anya, amon ni manang Dorina ti kinapudno, mami. Wen iho, nangag na ti saritaan mi ken ni Dali itay. Kat, anya nga ti kunana. Gimura, kat pimanaw. Ngampatsyak, amalawlawagan tumutlaang ti panunot na. Katagsublin tumutlaang di ti balay. Kasanon no saan nga agsubli? Patsyak nga agsubli. Taawan sa bali apapanan na. No saan adito'y matlabalay. Idaw-dawat tayo nga rod. Amalawlawagan ko mati panunot na. Kat agsubli matlaang dito'y balay. At dayta, naikargak amin ang dagiti gamit ko iti maleta. Diyak kumakayat ang panawan ti anak ko. Ngam nalabit asaan na ko na mapakawan. Gapoy ti panangipaampon ko iti kankwana. Dali? Apay na kita nagdadagkalamag. O, di mo ko naan nga agdalos ka manan. Iso nga inkargam dagiti badom kadagita abag. Madam, makambo kayon kiniduri na nga anak ko. Pumanaw ako dito'y balayo. Katno awanak to na masangputan na. Nalabit ang naragragsak ton tibiyag na ano saan na ko na makikita. Anda? Pudno mo't adakal tinagbasulakan ko ana. Ngam pinanunot ko laang tinarimat ang masakbayan na. Di ka kumapumanaw, Dali. Sigurado asapulan na ka ti anak mo no aramidam day ka. Saan, madam? Naragragsak toon no saan nakamakit kita. Aginom ta, Charis. Nasakit tinakam ko kadakwada amin. Kadagiti amin nakabalay ko. Nagilimot na kanyak. Pinagkay kay sandak. Anya ka di pagkaskas na ang Dorina.
Saan ka mawatan? Jolis, may saak lagayam nga ampon. Anya? Man, kat nagsakit tayo taanamwag. Asino nga ro dagiti pudno at dadakkel mo? Ti amak, tsaka mo, ngam ti inak, niyaya dali anabayag a pinagpabainak. Anya? Kasla tong pakanyag ti amin. Anya pa'y tirubak nga iparang ko kadakwada amin. Nagalas ti aramid ko.